Musanyufu nnyo okwegatta ku bannange batimates bange era training yabadde nnungi nnyo. Buli omu ali musanyufu era buli omu yeetegese bulungi okulaba nga tuwangula omupiira gwa Friday nga tusamba ttiimu ya South Africa. Era nga omanyi omupiira naku zino si nti tebasamba mannya oba linnya. Naku zino omuntu asinga ttiimu esinga okuwaayo ennyo yekolaki ewangula. Era tugenda kulaba nga tukola nnyo tuweeyo buli kimu tuvayo ng'abawanguzi ku mupiira gwa Friday. Being South Africa, fine, they're a big team, I can say, but then for us we have come not to think about South Africa. We have come to play South Africa, and I can assure you that we are all in good shape, and with the experience that they have. For us, these days football is all about form, and if you use your opportunities well, you end up getting positive results. And I can say we are going to fight so hard for the positive results so that our country can advance to the next stage.